kezici na kojoj piše datum važenja i broj tog uređaja, odnosno ove patrone, izvršiti analizu. Na taj način što će koleginica, odnosno koja bi ulozi policijski službenik koji radi testiranje lica, znači da objasni proceduru kontrolisanom vozaču, tako što će znači da on ovaj sunđer gore koji se nalazi, ovaj indikator, izmjerna količina alkohola, kolika je da svi vide, glasno jasno kaže. 0,7. Dobro. 0,07. Dobro, sad će neko da mi kaže ko ne sme imati alkohola uopšte u organizmu? Koleginice? Instruktori vožnje, kandidat za obuku. Učesnika u saobraćaju, da uključimo ponovno saobraćaj, da je dobra vidljivost, da moramo da vodimo računa da je radar udaljen od određene ose kolovoza. Ako je suviše blizu kolovoza, onda možda se desi da naiđe teretnjak pa da vas sruši radar koji jačinski, oko 10.000 eura. Znači moramo voditi računa da ga dobro postavimo stabilno. Znači udaljimo na to. I kada je uređaj spreman, ovdje se nalazi prednja kamera, pozadnji na zadnjem dijelu ima zadnja kamera. Kada je uređaj spreman za merenje, vozilo se dovede položaj snimanje na sred ekrana, ni previše daleko, ni previše blizu.